ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. дастовардҳои соҳаи савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи солонаи 53-юми гурӯҳи муштараки машваратии маркази байналмилалии савдо дар шаҳри Женева муаррифӣ карда шуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи иҷрои ҳадафу афзалиятҳои ҳуҷҷатҳои стратегии мамлакат, махсусан дар самти иштироки Тоҷикистон дар созмони умумиҷаҳонии савдо, тақвияти рушди содирот, тезонидани ҷараёни гуногунсозии истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда ва содагардонии расмиёти савдо тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. дар натиҷаи ислоҳоти татбиқ гардида ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ аз 20% соли 2015 ба 25.4% дар соли 2018 расида. шарикони савдои мамлакат аз 90 ба 110 ва номгӯи маҳсулоти содирот шуда аз 150 ба 480 номгӯ зиёд шудааст. идомаи ахбор. дар вилояти Суғд дар самти бунёди инфрасохтори деҳот, навсозию мунфаршсозии роҳи деҳаҳо тадбирҳои зиёд амалӣ карда мешавад. мунфаршнамоии асосии роҳҳои Исфара ворух дар қитъаҳои деҳоти Сурху Чоркӯҳ аз нақшаҳои нави ободонии деҳот маҳсуб меёбанд, ки айни ҳол вусъат доранд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. навсозии қитъаҳои роҳи автомобилгарди Исфара Чоркӯҳ ворух бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилояти Суғд бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят аз самтҳои муҳими созандагию ободонӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. мувофиқи лоиҳа бо равона намудани 3,1 миллион сомонӣ дар ҳудуди деҳаи Чоркӯҳ 3 километр ва дар ҳудуди деҳаи Сурх 1 километр роҳ пурра навсозӣ бо асфалти гарм мунфарш карда мешавад. корҳои ободии роҳ мунфаршкунӣ дар роҳи автомобилгард дар дохили деҳаи Чоркӯҳ бо вусъат ҷараён дорад. аҳли ҷомеаи шаҳру деҳоти Исфара аз он изҳори қаноатмандӣ менамоянд, ки ин навсозии қитъаи роҳи Исфара ворух таваҷҷӯҳи давлатӣ ба беҳдошти инфраструктури роҳдорӣ аст. кулан навсозӣ карда шудани роҳи автомобилгарди Чоркӯҳ ворух иқдоми муҳиму шоиста аст. бо ин гуна меъёри сифат мунфарши асосӣ шудани ин роҳ ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт ва омодарафти ба роҳати сокинони деҳаи Воруху Чоркӯҳро ба шаҳри Исфара таъмин мекунад. пудратчии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Интерстрой аз шаҳри Леваканди вилояти Хатлон корҳои навсозии роҳро иҷро менамояд. пеш аз мунфарши фарши роҳ, таҳкурсии роҳ ҳамвор мавзеъҳои вайроншудаи асоси роҳ барқарор карда мешаванд. дар корҳои омода намудани роҳ ба асфалтхобонӣ, техникаи ҳамворкунӣ, боркунаки фронталӣ, мошинҳои боркашон ва дар мунфарши роҳ механизми асфалтхобонӣ ва ду асфалткӯбаки сохти хориҷӣ истифода мешаванд. мунфарши роҳ бо асфалти истеҳсоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат 2018 дар ноҳии Бобоҷон Гафуров таъмин мегардад. бари роҳ дар ин мавзеъҳо аз 5 то 7 метрро ташкил медиҳанд. бо навсозии асфалти ин қитъаҳои роҳ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз шаҳри Исфара ба самти деҳаи Ворух шароити меъёрӣ фароҳам меояд. беҳдошти инфраструктури роҳи деҳоти минтақаи Исфара аз заминаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамзамон рушди сайёҳист. зеро Чоркӯҳу Ворух аз мавзеъҳои таърихӣ ва хушобу ҳавою зебоманзари Тоҷикистон буда таваҷҷӯҳи меҳмонони дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. бо дар назардошти фармоиши идораи сохтмони асосии вилояти Суғд ва талабот, роҳсозони ширкати Интерстрой барои дар муҳлати муқаррар гардида бо сифат анҷом додани корҳо мунфарши роҳро дар қитъаҳои роҳи автомобилгарди Исфара Ворух вусъат доданд. дар ноҳияи шаҳри Тус ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободониву созандагӣ идома дорад. аз ҷумла барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим дар деҳаи Чорбоғи ноҳия аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ майдончаи футболи хурди замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. гузориш аз ноҳияи шаҳри Тус. طبق معلومات و تدلیل جشن پرافتخار ملی 30 استقلالیت در ناحیه شهر توس بنیاد 347 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده آنها دوره به دوره ساخته مورد استفاده قرار می‌یابند. نتیجه همین است که با قامت افراختن بناهای گوناگون خوشترها زمانوی سالهای آخر مرکز ناحیه نیز باز هم آباد و زیبا می‌گردد. باید گفت که در زمینه اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهات جایها نیز بنیاد انشاءات گوناگون برآمده شده است. از جمله بهر تشویق و ترغیب طرز حیات سالم در دوردست‌ترین دهه چهارباغ از جانب صاحبکار محل چهارشنبه قلیف میدانچه فوتبال خرد زمانوی ساخته به استفاده داده شد. همین گونه یک میدانچه فوتبال خرد دیگر در دهه استکاران با اشتراک مسئولین مورد استفاده قرار یافت.
майдончаи мазкур бо саҳми соҳибкор Камолиддин Ҳусайнов сохта шуда дар назар аст ки дар шафати он инчунин якчанд иншооти дигари хизматрасонӣ низ сохта мешавад. мо нақша дорем ки бо варзишгоҳи гӯштинга ташкил мекунем 30 солаги истиқлолият ва нақша дорем ки бисёртар мени варзишгоҳи хурд я 10 та меспорим насиб бошад. мавриди зикр аст ки боғи марказии ноҳия низ аз навсозӣ гардида ба макони сайру гашт ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ табдил ёфтааст. дар ин рӯз бо иштироки масъулин чорабинии фарҳангиву фароғат иддоӣ гардид ки дар оғоз масъулин аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ дидан намуданд. сипас ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби фарҳангиро манзури иштирокчиён гардонинданд. дар ноҳияи Зафаробод тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат дошта бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани онҳо дар баробари бо шуғли доимӣ фаро гирифтани аҳолӣ инчунин инфрасохтори деҳот низ такмил дода мешавад. гузориши мазбути Бобозода. ҷиҳати бо дастовизҳои арзандаи истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд фаъолияти бунёдкории ободонӣ бо ҷӯш хӯриш идома дорад. тибқи нақши чорабинии тарҳрезӣ гардида бо ҷалби маблағҳои ҳукумати мамлакат, сармояи мустақим, саҳми соҳибкорони бонангу ор, саховатпешагию хайрхоҳӣ ва ҳашари оммавии сокинони сарбаланд то 3 моҳаи 4 соли 2021 зиёда аз 380 иншооти хурду бузург ба мисли корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ, муассисаҳои таҳсилот миёнаи бохчаҳои бачагона, ҳифзи сиҳатии омма, марказҳои хизматрасонӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ сохтаву навсозии куллӣ гардонда мешаванд ки кафолати боз ҳам беҳтаршавии сатҳи зиндагии сокинон аст. дар ноҳияи Зафаробод 1027 нафар кӯдакону хурдсолон аз набудани боғчаи кӯдакистонҳо дар навбат навишта шуданд. барои бартарафсозии ин мушкилот мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия бунёди наздик 10 боғчаи кӯдакистонро тарҳрезӣ намудааст. инак бо мақсади амалисозии ин нақша имрӯз дар маркази ноҳия сохтмони бинои боғчаи бачагона бо маром идома дорад. бино аз 2 ошона иборат буда бо арзиши 1 миллион 100 ҳазор сомонӣ ва бо тарзи муосир барои 120 нафар хурдсолон бунёд мегардад. соҳибкорзани ватанӣ Шаҳло Кинҷаева маблағгузории иншоотро бар уҳда дорад. иншооти дигаре ки даҳҳо нафар ашхоси бекори ноҳияро бо кори доимӣ фаро гирифтааст навсозии боғи марказӣ маҳсуб меёбад. дар ин ҷо бо ҷалби 5 миллион сомонии идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баробари ба макони истироҳату фароғати сокинон табдил додани заминҳои новобод ҳамзамон хиёбони нишони давлатӣ бунёд мегардад ки то рӯзҳои таҷлил аз 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сомон расонда мешавад. дар розои ин муддат дар хиёбон бунёди сохтмонҳои муосири амфитеатр, бунгоҳи саломатӣ, сартарошхонаи ҳаммом, кошонаи ҳусн, чойхонаи ошхона, майдонҳои бозии футболи хурд, волейболу баскетбол, шоҳмоту шашка ва дигар инфрасохторҳои иловагӣ анҷом меёбад. фаъолияти ободонии навсозӣ дар қасри фарҳанги зафари ноҳия низ бо ҷалби маблағҳои ҳукуматӣ ҷараёни тоза дорад. бо иқтидоми мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилояти Суғд дар ноҳияи Зафарабод аз навсозии боғи фарҳангии фароғати оғоз гардид. дар ин ҷо барои сохтмонҳои бозӣ масалан бачагона, майдончаи варзишӣ, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳусн барои бозии кӯдакон, фаввораҳо, ҳаммом ва дигар инфрасохторҳо ба нақша гирифта шудааст. дар ин то 30 солаги истиқлолията ба истифода дода мешавад. сокинони зафарманди ноҳия ҳамарӯза бо шукргузорӣ аз сиёсии созандаву бунёдгаронаи роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати ба макони ободу шукуфон табдил додани як гӯшаи Тоҷикистону бииштосо ҷаҳду талош доранд. мазбути Бобозода аз ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи Фархор барои самаранок истифода бурдани замини корами обӣ кишти такрории зироат идома дорад. то имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 6593 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор имсол мувофиқи дурнамо бояд дар майдони умумӣ 8022 гектар кишти такрорӣ гузаронида шавад. барои самаранок истифода бурдани ҳар як қида замини курами обӣ ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ то имрӯз дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 6593 гектар аз ҷумла дар 1540 гектар кишти ҷуворимаккаи дон, 1044 гектар шолӣ, 206 гектар зироатҳои техникӣ, 621 гектар сабзавот, 353 гектар полезӣ, 675 гектар ғалал
غلالوبیوگی و در میدان 2010 گکتار کشت تکراری زراعت‌های خوراک چاروا گذرانده شده است. در خوجگی سامانیان و رخش جماعت دیوت فرخور که سمت فعالیت خوجگی‌های مذکور پخته‌کاری، چارواداری و باغداری و زراعتکاری است، نقشه دورنمای کشت تکراری در مرحله انجامیابی قرار دارد. در خوجگی رخش بعد جمع‌آوری غله در میدان 50 گکتار کشت تکراری جواری مکه دون، 4 گکتار پولیزی، 2 گکتار غلالوبیوگی و 3 گکتار شالی گذرانده شده. اهل زحمت نیت دارند که روزهای نزدیک باز در میدان زیاده از 2 گکتار سبزوات کش نمایند. در فرمای شیری و مولی خوجگی که سال سرشمار چاروهای خصوصی زیاد کرده می شود، برای تامین چاروهای موجوده با خوراک‌های سرغذا کشاورزان هر سال در این دوره در قطار دیگر نامگوی زراعت‌ها اساساً میدان کشت تکراری جواری مکه دون را زیاد می نمایند که امسال میدان کشتی آن نسبت به سالهای پیشین 20 گکتار زیاد کرده شده است. در نویه موافق معلومات ریاست اداره کشاورزی جمع‌آوری غله در 6022 گکتار زمین‌های کورم آبی پورا به انجام رسیده است که حاصلناکی آن به حساب میانه از هر یک گکتار 41.10 سنتی را تشکیل می‌دهد. از حساب این میدان‌های کشت جمع‌آوری زراعت خوراک چاروا و علف‌های طبیعی تا امروز در نویه 41100 تن خوراک چاروا ذخیره کرده شده است که امسال این رقم باید به 56622 تن رسانیده شود. در خوجگی دولتی زودپروری حصار نویه امروز در برابر جمع‌آوری زراعت خوراک چاروا کشت تکراری نیز ادامه داشته. در خوجگی اهل زحمت علاقه بیش از 50% نقشه دورنمای خوراک چاروا را ذخیره نمودند. 40 گکتار زمین دا غله کش کرده بودیم، غله دروا گرفتیم و کشت تکراری جوگار مکه شیناندیم برای خوراک چاروا. 20 گکتار برای دانه، 20 گکتار برای خوراک چاروا، 40 گکتار جوشته ما مکه کردیم. در خوجگی زودپروری حصار علاوه بر جمع‌آوری حاصل غله از زمین‌های کورم آبی و موضع اولیمتای اهل زحمت اقدام گرفتند که از کشت تکراری جواری مکه و غلالوبیوگی نیز به قدری کافی خوراک چاروا ذخیره نمایند. با این مقصد امروز در خوجگی با جلب تکنیک لازمه جمع‌آوری خوراک چاروا و کشت تکراری ادامه دارد. در اساس توصیه متخصصان ساحه در همه شکل‌های خوجگیداری نویه باید تا سنه 15 ایول کشت تکراری پورا به انجام رسانیده شود. ادامه اخبار. با مقصد با استراحت و فراغت فرا گرفتن خوانندگان در موسم امساله تعطیل در نزد چند مؤسسه تعلیمی ناحیه دوستی استراحتگاه‌ها تشکیل کرده شده است. تدبیر مذکور باعث قناعتمندی خوانندگان و والدان گردیده، همچنین شرایط مساعد را برای استراحت کامل کودکان و نورسان فراهم آورده است. گزارش از ناحیه دوستی. طبق نقشه اتفاق کسبه و شعبه معارف ناحیه دوستی سالی روان در میدانچه‌های سالمگردانی نزد مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی کودکان و نورسان در 3 بس به استراحت فرا گرفته می‌شوند. در تعلیمگاه‌های ناحیه دوستی استراحت نزد مکتبی و آموزشی تشکیل کرده شده است. در 17 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه لاگرهای سالمگردانی علاقه به کار شروع نمودند و در هر یکی آنها با مقدار 25 خوانندگان استراحت کرده ایستادند. لاگرهای نزد مکتبی با دستگیری مقامات اجراییه و کمک پدر و مادران به راه مانده شده برای استراحت و فراغت، بازی و تعلیم و تدریس خوانندگان تمام شرایط ارزنده فراهم آورده شده است. لاگری سالمگردانی در مؤسسه تعلیمی برای 25 نفر خوانندگان در یک بس تشکیل نمودیم. خوانندگان با لیاقت، خوانندگانی که در المپیاد و آزمون‌ها و در چاره‌بینی‌های ناحیوی نقض برآمد میکنند شرکت میکنند. ما اونها رو از صنف 1 تا 4 فرا گرفتیم و با یک وقت خوراک گرم و نهاری تامین نموده ایستادیم. موافق رجای کاری ما مربیه تعیین نموده. مربیه هر مثلا 1 ساعت روز درس صنعتی تحصیل بشه، روز دیگر موسیقی، معلم ورزش وابسته کرده بشه که درس‌های ورزشی رو با آنها مشغولیت‌های ورزشی، بازی‌های ورزشی می‌گذراند. زبان انگلیسی را خودآموزی می‌کنند. در ناحیه دوستی بابت همه‌جانبه انکشاف یافتن تفکر ذهنی و جهانبینی خردسالان کارهای نظررس به سامان رسانیده می‌شود. به خاطر آینده درخشان برای مکتب بچگان محیط سازگار فراهم آورده شده است. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.